Mislim da je Beograd jedan veliki sportski grad i mi smo sportska nacija. Ova arena je već poznata u svetu zbog evroligaških utakmica Zvezde i Partizana i mi imamo zadatak i obavezu da događaj koji se odigrava ovdje da bude na najvišem mogućem nivou. Jako sam zadovoljan, mislim da smo zaista uspeli sve što smo mogli da unapredimo čitavu organizaciju, da arena izgleda što je lepše moguće. Veliki broj zaista dobrih igrača nam dolazi. Mislim da su pre svega najinteresantniji naši domaći teniseri. Ovaj turnir jeste tu da bi naši igrači pre svega profitirali od njega. Ove godine imamo i dva mlada juniora koji igraju u kvalifikacijama i to jeste bila naša želja da im omogućimo da oni kroz kvalifikacije osete najbolji svetski tenis i da eventualno i pokažu ono što znaju. Tako da pored njih imamo zaista neverovatan broj vrhunskih tenisera, imamo i top 10 igrača i ova godina nam je što se igrača tiče zaista najbolja od svih organizovanih turnira do sada. Verujem da će zaista svi koji budu došli u areni da uživaju u jednoj dobroj, da kažemo, teniskoj predstavi. I upravo ovo sve što radimo i sve inovacije koje uvodimo na ovogodišnjem Beopenu su upravo i bitne da bi neka druga, neka još bolja slika otišla u svijetu.